Igitondo gihire kandi cyumugisha nshuti mwese bakunzi ba YouTube channel Bahati Anicet nongeye kubaha ikaze mu mwanya w'amakuru muri Kinyarwanda. Amakuru yacu akaba aribuze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira yuko kuri wa 17/2025 guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gusubiza abadiplomate bose b'Ababiligi bari mu Rwanda mu gihugu cyabo mu gihe kitarengeje amasaha 48. Turaza kubabwira yuko kandi abanyeshuri ba kaminuza zo mu Rwanda batangiye amarushanwa yo gusoma no kwandika ibitabo. Turaza kubabwira ibyaranze uyu munsi mu mateka ndetse tubafite n'amakuru ya siporo, aho u Rwanda ruri kwitegura umukino uzaruhuza Nigeria ndetse na Lesotho mu mikino yo gushakisha tike y'igikombe cy'isi. Bahaye ikaze rero muri aya amakuru yose ku buryo burambuye mu kanya gato nimucikwe. Tugaruke rero n'amakuru yacu ku buryo burambuye. Tariki 17 Werurwe 2025 guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gusubiza abadiplomate bose b'Ububirigi mu gihugu cyabo mu gihe kitarengeje amasaha 48. Ibingibi rero guverinoma y'u Rwanda ikaba yarabifashemo icyemezo nyuma y'uko hari bimwe mu byemezo ndetse n'ibihano byagiye bifatirwa u Rwanda bigizwemo uruhare n'iki gihugu cy'Ububirigi, dore yuko hari na bimwe mu bikorwa gitera inkunga demokarasi ya Kongo mu gushyigikira guhana u Rwanda mu bintu bigiye bitandukanye. Aba badiplomate rero bose bakaba basabwe gusubira mu gihugu cyabo cy'Ububirigi mu gihe kitarengeje amasaha 48, nubwo kandi nyuma y'uko Ububirigi nabwo bumenye ko u Rwanda rwafashe icyo cyemezo, narwo rwavuze yuko ruraza gukora nk'ibi ngibi mu gihe hataba habayeho inzira y'ibiganiro kugira ngo hashakirwe umuti kuruta kuba u Rwanda rwaye gufata icyo cyemezo. Ni mu gihe rero Ababiligi bagize bati u Rwanda ntabwo rwayobotse inzira y'ibiganiro mu gihe hari ibyo impande zombi zitumvikanagaho. Yavuze ko Ububirigi nabwo buza kwirukana abadiplomate bose b'u Rwanda, ariko ibingibi ntabwo gukuraho icyemezo u Rwanda rwamaze gufata cyo gusubiza aba badiplomate bose mu gihugu cyabo mu gihe kitarengeje amasaha 48. Abanyeshuri ba kaminuza zo mu Rwanda batangiye amarushanwa yo gusoma ibitabo ndetse no kwandika. Tariki 3 Werurwe 2025 saa 4:17 Twagirayezu Patrick, abanyeshuri bo muri kaminuza bose basaga muri za kaminuza 23 zo mu Rwanda batangiye amarushanwa yo gusoma no kwandika agamije kubatoza umuco wo kwandika ibitabo ku nyungu zitandukanye zirimo n'amateka y'u Rwanda ndetse no kwiga indangagaciro ziranga abanyarwanda. Ni amarushanwa yatangijwe kuri wa 3 Werurwe 2025 yabaye ku nshuro ya gatatu, aho agamije kurushaho gukundisha urubyiruko rwiga muri za kaminuza zitandukanye zo mu Rwanda gusoma no kwandika by'umwihariko amateka y'u Rwanda. Umuyobozi w'urugaga rw'abanditsi mu Rwanda Hategekimana Richard yavuze ko aya marushanwa ari mu buryo bwo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika hashyirwa imbere amateka n'umuco nyarwanda. Yagize ati intego ya mbere ni ugutoza abana b'u Rwanda kwimakaza indangagaciro z'u Rwanda. Twatoranyije ibitabo byanditse mu Kinyarwanda zirimo, gusa twateguye n'ibyanditse mu zindi ndimi kugira ngo n'abanyamahanga biga hano nabo bitabire kandi bamenye izi ndangagaciro. Yakomeje agira ati urubyiruko rugomba kugira umuco wo kwandikira u Rwanda kuko ibyo rwagezeho ni byinshi. Abanyamahanga baturusha kwandika amateka yacu bakanayagoreka. Twe nk'intore z'igihugu tugomba guhitamo gukomeza kwandikira urwatubyaye tunakunda Ikinyarwanda. Umuyobozi mukuru muri kaminuza yigenga ya Kigali Erika Dr. Sikubwabo Cyprien yatangaje ko ibitabo abanyeshuri basoma bivuga ku mateka y'u Rwanda arimo imiyoborere, iterambere u Rwanda rwagezeho n'inzira yo kwibohora, bikabafasha kumenya aho rwavuye n'aho rugeze. Abazatsinda rero aya marushanwa ku rwego rw'igihugu bazahembwa amafaranga azabafasha kwishyura ishuri cyangwa gutangira imishinga izabafasha kwiteza imbere n'ibindi. Kuri iyi nshuro abanyeshuri bagera ku 2,000 bo muri za kaminuza n'amashuri makuru 23 byo mu Rwanda nibo bitabiriye. Bakoze ikizamini cyo gusoma no kwandika Ikinyarwanda. Abazatsinda bakazahabwa ibihembo ku 27 Werurwe 2025. Reka kandi dukomereze no kuri iyi nkuru ivuga yuko RURA yatangaje impamvu internet yo muri bisi yahagaritswe. Ku wa 13 rero Werurwe 2025
nibwo RURA yatangaje impamvu interineti yatangagwa cyangwa se yakoreshwaga mu modoka za bisi itakiri gukoreshwa kugeza magingo aya ngaya. Ibi rero byagazwe n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura serivisi z'ikoranabuhanga muri RURA, Gahungu Charles, ubwo yari mu nteko nshinga amategeko. Muri Werurwe 2018 urwego ngenzuramikorere RURA rwasinyanye amasezerano na AS Group, amasezerano yo gukwirakwiza internet mu modoka. Byari biteganyijwe ko buri modoka itwara abagenzi muri Kigali ishyirwamo interineti rusange ikoreshwa n'abagenzi. Bivugwa ko abagenzi bo mu mujyi wa Kigali bishyura amafaranga 10 ya interineti yo muri bisi. Cyakora hari ubwo bishyura ayo mafaranga kandi imodoka barimo itarashyizwemo iyo interineti cyangwa ugasanga idakora. Gahungu yasobanuye ko iyo gahunda yagiye igaragaramo imbogamizi zitandukanye zakunze kuyikoma mu nkokora, zirimo no kudakora uko bikwiriye. Ati mu gihe cyashize murabizi ko hari interineti muri bisi, nubwo haje kuzamo ibibazo ntibonekereye ku gihe cyangwa ugasanga n'abayikoresha kubera ko babaga bishyuye ntiboneke, cyangwa umuntu akishyura adafite n'uburyo bwo gukoresha interineti. Bivuze ko umuntu agiye muri bisi yishyuye cya kiguzi cya interineti ariko ntabwo ayikoresheje. Ati icyabayeho rero habayeho kuvugurura, ndetse kuri uyu munsi iyo interineti mu mabisi yabaye ihagaze ngo hakorwe inyigo yayo ihagaze neza. Mu mwaka wa 2023 urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta rwari rwagaragaje ko hari amwe mu makosa yagiye abamo muri iyo gahunda, ndetse rusaba RURA gukora inyigo iboneye uburyo interineti yashyirwa mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwiza. Yavuze kandi ko hakomejwe kwagurwa gahunda zigamije gukwirakwiza interineti hirya no hino mu gihugu kugira ngo buri munyarwanda aho ari hose abashe kubona interineti ihagije. Dukomeze rero amakuru yacu n'ibyaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi ni tariki 18 Werurwe 2025. Hari ibyaranze rero uyu munsi mu mateka. Mu mwaka wa 1438 Albert wa kabiri w'Isabak yabaye umwami w'abami w'i Roma. Mu mwaka wa 1608 Sasios yambitse ikamba ryo kuba umwami w'abami wa Ethiopia. Mu mwaka wa 1913 kuri iyi tariki n'ubundi umwami w'Ubugiriki George wa mbere yiciwe mu mujyi wigenga wa Thessaloniki. Mu mwaka wa 1937 igisasu cyaturikije ishuri riba muri London, The New London School, kishe abantu 3000 byiganjemo abana benshi. Mu mwaka wa 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi indwanyi 1250 zateye umujyi wa Berlin. Mu mwaka wa 1996 inkongi y'umuriro yabereye mu kabyiniriro ko mu mujyi wa Quezon hapfiriyemo abanyafilipine 162. Naho mu mwaka wa 1970 Nor yahiritse ku butegetsi igikomangoma Norodom Sihanouk bw'i Cambodia. Bamwe mu bavutse kuri tariki ya 18 Werurwe mu mwaka wa 1963, Vanessa Williams yari nyampinga wa Amerika, umukinnyi w'amafilimi akaba n'umuririmbyikazi, yavutse kuri tariki. Naho mu mwaka wa 1496 Marie Tudor, umukobwa wa Henry wa karindwi umwami w'Ubwongereza akaba n'umugore wa Louis umwami w'Ubufaransa, nawe akaba yaravutse kuri iyi tariki. Mu mwaka wa 1978 Brian Scalabrine, umukinnyi wa basketball w'umunyamerika, nawe akaba yaravutse kuri iyi tariki. Naho bamwe mu batabarutse kuri tariki ya 18 Werurwe harimo nk'igihangange Honorius wa gatatu, uyu nguyu ni umupapa, hakabamo Elizabeth Hakabi, umwarimukazi w'umunyamerika, ndetse mu mwaka wa 2009 hakaba haratabarutse witwa Natasha Richardson, umukinnyi wa filimi w'umwongereza. Naho mu makuru ya siporo nk'uko twababwiye, ikipe y'u Rwanda Amavubi iri kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe ya Nigeria ku itariki 24 Werurwe. Ukaba rero ari umukino wo kwishyura, aho mu mukino ubanza u Rwanda rwatsinze Nigeria ibitego 2-1. Ni mu mikino rero yo gushakisha tike y'igikombe cy'isi, nyuma rero ikazahita ikomereza mu gihugu cya Lesotho aho izajya gukina na Lesotho, nayo ikaba ari imikino ikomeza yo gushakisha igikombe cy'isi. Twibukiranye ko u Rwanda mu itsinda rurimo nirwo ruyoboye kugeza yangaye. Mbashimiye rero mwebwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru, tubashimiye ko mwadukurikiye kandi mukadutega amatwi. Imana ikomeze ibaha amahoro kandi mukomeze mugire impagarike n'ubukingo. Ndabakunda cyane. Indi sango y'amakuru ni ku munsi w'ejo. Ciao ciao, Imana ibarinde.